Ketdi. Mana ketdi. Антоновка менен Карасу. 3-4 o'rin Qarasu Voyandan Tonovka. Endi jer uloqda o'zinglar bilasizlar, eng kichile yigitlardiki bardi keldi qilsa bo'ladi. Aldı mına yerden ko'tarib atgan Voyandan Tonovkan yigitlari lazer bilan yaxshilab ko'tarib harakat qilgan, biroq emnegedir chirib oldi. Qarasuning yigitlari da o'ng'ay yigitlar emas ekan buna. Qirjaqshin ne oldu İsmail? Var mı Qirjaqshin? Oynab o'tav? Avutqa chiqib ketishdi. Finalga Qumarıq Qarabalta M1 3 minut esaldırı ver. Ayız. Aldadı. Demlerin bası olsun. 1-2'ye Qarabalta menen Qumarıq oynaydı. Dostlar 3. o'rin. Bo'ldi. Bu yoqda olsa, bunaki lazer menen bası olgan ekan. Voyandan Tonovka 3-4 o'rin uchun Voyandan Tonovka menen Qarasuning yigitlari Qorg'oni qilib atgan Qarasuning yigitlari uloqni tashlagan Voyandan Tonovkaning yigitlari lazer menen uloqni tashladi. Esep barini hozir tayakcha aytadi. Ne oldu? Esep salım barmi? Yo'q deydi. Jetpey qolgan ekan. Qayran gana emgek, qayran gana mehnat. Oxirida bilbek. Voy. Voyandan Tonovka qayradan bayagılar lazer menen basa olgan ekan. Bunaki mehnati bor yigittin janab kelib tashladi. Endi bu oңой oltoң emas. Va qarab turgan kishilarga oңой ele ko'rinadi. Biroq o'shol har bir bunaki erejega yozganmiz. Qancha santimetr bo'lish kerak tayakning uzunligi, jelekning uzunligi bardigi qamtilgan. Mana shundaylar aşık ketsa şol жерде bir 15-20 santimetr tashlash oңой nerse emas. 1 metr bolsa dagı bir jön. Dostlar jana Qumarıq komandasında. Dostlar uloqni alsa ko'rin alganday ko'rinadi dostlar. Qumarıq aldı bu. Qarabalta menen Qumarықта Ulanchik. Bayagılar Ulanchik kelatgan Ulanchik. Qarabalta komandasında tashlab atgan Ulanchik, jetpey qolgan Ulanchik. Al endi bu yoqda bo'lsa Voyandan Tonovka jana Qarasu uloqni bosib turgan Voyandan Tonovkaning yigitlari. Voyandan Tonovkaning yigitlari uloqni o'tkazib berganga birine biri o'tkazib berganga harakat qilib atadi. Qarasuning yigitlari aylasini getirib atgan uloq düştü yerga. Uloq yerga düştü. Qarasun Esep hozircha 0-0. 3-4 o'ringa bo'lib atgan qil chaynashgan o'yin. Ikki komanda teng, bir-birine teng kelishgan komanda ekan. Ikki komanda birine biri teng ata o'yin ko'rgazib o'tadi. Bayagılar lazer menen yaxshilar harakat qildilar yigit. Bo'lmadi. Bugun Jonariqning givolasin qaraqlachi sari formachan. Voyandan Tonovka Qarasu Qarasuning germanlar Slavi olgan uchun Qarasu yaxshi o'ynab o'tadi. Minut vaqt qoldi. Ikki komanda teng birda ekan. Hozir sanali vaqtlardan keyin jekeme bo'lib, ana jekede gemisi üstünlük qilsa, gemisi ortiqchilik qilsa,
ошол команда жеңишке жетет. Ал эми 40 жаштан жогорку ар жактагы финалисттер мынакей Кара Балта жана Кумар. Жекеме-жеке баягы эле лазер. Эми лазерди билесиңер, бул Чи командасы, Сарыөзөн командасына барып оюн көргөзүп жүргөн лазер атактуу. Азыр ушундай жекеме-жеке атың болсо болду, сен чемпионсуң. Акырын ээсине ыктап берип атат. Geldi. Так, лазер менен убактыңар бар экен, унутпагыла, ортого чыккан жекеме-жекелер билесиңер. Ортодо жерден алганча 2 мүнөт, жерден алгандан кийин убакыт жок. Ал эми 3 жекеме-жеке бүткөндөн кийин Солтону Улан деген жигит мынакей. Өзүнүн агалары менен, тең туштары менен абар элчиде болуп жыргап жүрөт ошол жерде. Жүргүлө деп аркасынан элчиде болуптур. Ал эми биякта жекеме-жеке бүттү окшойт. Биринчи жуптун оюн талаасындагы оюну аяктады. Кийинки жуп Мекбек, Мирбек 11, бирөө 4 нары карап калды. Алды. Жакшы алган аракет кылды. 40 дейт. Бирөө 40, бирөө 11. Ар жакта баягы эле Уланчик. Карасу менен Ваян Антоновка. Карасу жана Ваян Антоновка. Ойбой, бүгүн Карасуулар бүгүн уктабайсыңар эми. Бүгүн Кудайдан болуп утуп алсаңар бүттү го дейм анда. Финалга чыгып кетсеңер вообще эле. Мына 3-чү жуп го дейм, 3-чү жуп кетти мынакей. Эмне болор экен? Көтөрдү жерден, жакшы алган аракет кылды. Такымга баскан аракет кылып аткан. Каяк экен бул? Карасу басты. Сол такымга басып турган Карасу. Жерден алып турган Карасу. Жабышып аткан Ваян Антоновка. Ne olar eкен? Uçuna çikoşundan basıp alıp tura tağın yaptı. Götürdü. Kuyruktan kırmadı. Hem teskeri aylantadı tağını. Aylantadı. Gel atat. Hem şaşmayı toktat. Boldu. Büttü. Boldu. Giyinkisi tamayı. Çülü olsa, basıp etse, kolunda kalsa, oşol jеңишке жетет. Мынакей эми нак балбан билек жигиттер кимеси жулуп алса, кимеси такымында калса, болду ошол жеңишке жетет. Марага басып келиштин кажети жок ал жерде. Эң негизгиси улакты жулуп алыш керек, болду, бүттү. Ne oldu Ayşbay?
Ceke baştaldı da. Siz menen men çıktım. Meder menen daha biri çıktı. Tigi menen tigi çıktı. Üçöğüten bolbay kaldı. Hem hazır Şirak karmatabız. Şirak karmatkanda oyunun içindeki oyuncular oyunun içinde atar. Любой çıkıyor. Şirak karmatkanda janagı üçöö kalmadı o. Hakkı üçüncü oyunu oynattı hocam, üçüncü oyuncu. Oşol üçüncü juptun ortasında ele olur. Üçüncü juptun ortasında. Oşa 3 oyuncunun Любой çıkıyor hazır ha. Любой çıkıyor. Yok, men sana aytып atam, Любой çıkmaydı. Üç oyuncu jana çıkmadı o. Oşa 3 oyuncunun içinden de misal içeri. Ya 93-cüsü çıktı o, üçüncü jup. Üçüncü jup jana ele çıkta alбай kalmadı o. O çıktı da. Yo, en hakkı üçüncü jup çıktı o. Oşol üçöne ekön ele karmatasın, boldu, bitti. Oşol ekö ele karmaydı. Ha oşa последний. Последний ekö karmaydı, boldu, bitti. Oşonda жазып турат эрежеде. Последний ekö karmaydı, bitti. Erejede tak жазылган. Gitti. Oldu, bitti. Juldu, aldı bala, bitti. Kimnin kolunda kaldı oşol. Julup ketken. Kalk, Bayan Antonovka o. Boldu, Bayan Antonovka. Bayan Antonovka jеңишке жетти. Boldu.